my strength. Amen. Nehemiah vale se folu. Oli 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 leri lo malo se lea. Now se leo pese. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. But most of all, I never lost my praise. I told my family, ooh, I told my only all, only God to do, receive me out, and tomorrow only. Sofa Yesu, Amen. Amen, amen. Ya ole pesel na ale paso le tātou por kalama. Ya ole pole tō fine foi. Ya fina. Ya e mataina ai le tātou por kalama. Ya sa uma. Ya fia lava le anganga e abel whaptai ma le vi inga i le tua. Ya ona lona lofam lona ngale lei. Ya i le nei a wanoa sa ua tātou maua i le nei a fiafi tātou te mafuta i lunga o tātou por kalama. Whaftai i le atua o loo maua pe oe, i loo maua pe a tātou uma le ona ma le manosi. Ia wa tari tonu le anganga ana le ai le alofa o le atua. Ia i le ola ma le manosi o loo tātou maua pe. Ia e tātou te le wheiloa ai pe tātou toe wa ia i lunga o le tātou por kalama. Ia i le nea fiafi. Ia e whaptai le atua e tari tonu o loo manuia uma o tau le alofa ma le anga le lei o Yesu ke riso. Amen. Ia a o lau whaptai i le atua o te whaptai i le atua. Mai lava i le aso ngafua se i pā ia le nei aso. Le tātou te le vālea. Tātou te rei loa me te tupu mai le aso ngafua. E o mai le astofi. O lau la whaptai i le atua. Ona o le ola o lo o tātou maua, o lo o maua foi. Ia i le aso ma le aso. O lea ia o le vi inga sili nā ma le whaptai i le atua. Whaptai foi i le atua ia ua maua le awanua e tue wha ea tua e tātou por kalama. Ia i lunga o te penga whailangi pei o na masani ai. O le tātou por kalama ia e a mata i la stofi. Ia o le asotofi, ia ua uma o na whaatulanga ina, ia e whai e le tātou por kalama, le ngata i le asotofi, ia o le astonai, ia ma le asa, amen. Ia ono le tātou por kalama, o le ai pepe le tātou por kalama, o le ai pepe le tātou por kalama, le fo toi titi a atoa tau sanga o tātou por kalama, toia nai masinga, ia a koa lor kausanga o kako pokalama. Ia ongor kako pokalama ia o le pepe al tātou pokalama. O le ala le ia le tele ini aso fo inga le ea to tātou pokalama. Ona o tūlanga fo ina o le whaai le avanoa fo inga le teimi o te whai ngā ruenga ai ma tūlanga whapena. Ia pei on tō mai tau mai ia tele o au ia ele ngā te lea ia o le tama au auna. Ia Esekia mai tutuila ia pei o maua le tele ina whaasoa i lunga o tātou por kalama ai ei whai asau. So a whapewa ia te oe le tāling o tua tue le tua ia te oe te tālai pe o so mori mau foi. E ana foi i leo langa sa e iai au o suia ina i le tua lo o langa. Ai te fia mori mau mai Bili mai mi sau tātou te tala noa ia ona
tua tule o i lunga whailo mo le mau i le alofa ma le anga le o le tua pe o le tūlanga na pe o tūlanga na i le tele ini aso pe le laiva tua i tātou pokalama mai le aso fua tau le sa na le tolu aso o le stofi a sto na i ma le sa pauna o aso ia o tari tonoro o maua i le avanoa ia e tātou te mafuta ma wha ea tu fo i e tātou pokalama au tari tonu ia e tātou whaalongo longo i le anganga pa i o le atua amen wai le au ngā le ea mea la son fua tau la stona ia pe tau la sa ai le o maua i sia nganga le o manu malo i sia nganga ai ala iti aso pe aso nga fu pe nga le tolu aso a manu malo i sia nganga pe maua i sia nganga le upu fa wina le atua ia o le vi inga pitusili nai ave le atua amen ia tari tonu ia o te whaapitai le tua, ia ono o nei aso e tolu tātou te mafuta ai, whaapitai le tua e whaingane o whaatanga lo taimi, o whaavanoa lo taimi, i le nei a whiawhi tātou te mafuta i lunga o tātou pokalama, o tari tonu ia o nisi o tele o tātou, ia ua manawa mai i ngā ruenga, pe o nei aso sa o whai ngā ruenga, ia ele i lewa fo i o nau tau nuu mai le mātou whale, e o sa ulo sa hauni tātou po kalama, amen, ia e whaptai e lai le tua, ia ona o awanoa, lo tātou maua pia, e tātou te mafuta i lunga tātou po kalama o le Jesus is the Answer podcast, e tātou te whaalongolongo i le upo le tua. Amen. Ole ia ole vi inga mawalunga na. Ia a vea ia le nei taimi. Po le nei tūla. Ia o te whaatalofa ma whaafeiloa ia tuai. Ia i wheo i o le tala le lei. Ia i sunga i whaafea ngainga. Mō tau whane tua. Lo o whaapea nao lo o ngā lulue i tūri manu e whao le nei kolope o lo tātou iai. Wha malo whaatalofa tūri polkalama ia te o tau. I le nei a fiafi. Ia wha māloa le onsa i ngā ruenga le tua. Amen. Wha apitai fo ia i la o tau nofo tatalo pea mo i mātou. Le nganta i leo e ka le sia. Amen. Le nganta ho i lea mālo fo i sa i le upo le tua. Amen. Mālo fo i le onsa i whaiwa fo i o le tausi o le lafu mā moe le tua. Amen. E re o se mea whaingo fia la o tau ngā ruenga. Au tatonu. Ia o le whaatasi te le nganga pa ia o le atua. Ia e whaawhaingo fia ei mea uma. O le ia e whaatalofa atua i pol kalama. Ia o tau sunga i whawhia ngainga. Ia i le neia fiafi. Le ngata i lea ia o te fia whaatalofa atu le neia fiafi. I sio ta mawha le nganga. Ia le ngata i leo so te nāwha le nganga. Le sunga i whawhia ngainga. Ia poto ina foi. Ia isa take wesele isa take ia malfali tua ia vai le ne fiapi fa manuia le tua ia te urua na i matua fa le nganga lofa le tua ma fo wa ia tu pe ma losi ma le ola ia te urua ina ia fa pe na ona mo pe le ma losi tau tua ma au na ai ma fai le fina ngalo le tua ia ele ngata ile ia o le tau singa o le lafu mā moe le tua o lea. Whamanuia te le tua mwha talo wha tupo kalama. Ia te o lua. Ia i le neia fiafi. Ia ona se e maina i o lo wha talo wha. Ia i ao sina si o tātou atunu. E le ngata i Samoa. O fata o turi manu e wha o le nei lalo langi o lo o to iai o lo o maua i lo to wavanoa to te mai moa mai ai lunga o tātou pokalama whaatalo whaantu pokalama ia te o tau le ne fiafi whaapitai la o tau no talo whaapitai fo i la o tau tapuai o alo whaiwa atu o tama whanau i le aso ma le aso i whe au mga nuenga a wale tau singa o tātou wahinga e le ngata i lea o le tau singa o tau o lea whamanuia whaatalofa tuai por kalama Jesus is the Answer podcast ia te o tau yo tātou ta mā mo tātou tina ma tutua ma lo ta puai ma lo fo i le nofo talo ia i aso uma
ia mo tama whanau. Ia, ele ngata lea ia o te whaatalofa I wō, a inga, paanga, mae, masangi, I lunga o le tātou polkalama I le nea fiafi. Whaatalofa atu le polkalama o le Jesus is the answer ia te o tau le nea fiafi. Wha malo le ngā lua I le nei aso, malo fo I le onsai. Amen. Tali tonu ia tele fo o tātou ia. O pisi fo I whi au mga luenga. Ia ele ngata I lea, ia o mea wha e kalisia, mea wha le nu. Ia ai wha whetai I lea tua, le neia mano tā ua wuto e tātou whelua I lungo tātou pokalama. Ma tātou lulu lima, ma tātou wha tā lofa. O lea ia e wha tā lofa atu, le pokalama ia te o tau le neia fiafi. I le suafa manu malo Yesu ke riso. Amen. Ia o se whaptai pupu le nā, ma le se whata lofa I le nea fiafi. Ia I lungo le tātou polkalama. Ai pau le mea whaptai I le atua. Ua maua le avanoa tātou te mafutai ma tātou sāuni. Ia a wafo se upa malosi le nea fiafi. Ia mōlo tangata. Ele ngata I lea mo a ufoi. Amen. Ia o lea ia. E whaptai I le atua. Amen. Ea maile nei vai aso. Amen. Ea maile o vai aso. E sou pe e sou no vai aso pe kimuia no vai aso pe la inga no vai aso. Amen. O e whawhetai fo I le atua. Wale to po se lilo ia pe o vai aso nei ia. Ia, lea na. Foi. Lena whatauto I pare mia fau ia male malo fau o seo tātou atunu I Samoa. Whawhetai I le atua, sa le lei mea uma, sa le eise whaalawe lawe o ti apolo. I se mea e whai e le atua. E fiu le ti apolo e tau mawhai e tau mawhai e whaaleanga. E re tai o I a ao ti apolo. E sea, aona fo I o roe e le mana o le atua. Amen. O lea ia congratulations to the new Prime Minister. Lea fionga ia la auli o le mali toa. E le ngata I lea whapelo o tau kāpeneta. Ia male manu o sa sa manu malo mai whainga pālota. Ia o lea ua tali le atua. Amen. O le vi inga man whaptaina I le atua. Ma ngai te lele mata atu. Le tātou te wā ai e le mamalu o le atua. Amen. Tātou wā ai le aso la uia mata atu. Ma na ia. Sa o mea na o pikia mai I la uwa ai. Sa o la ngona ma o ilo. I lo uwa ai whaleanga. Sa wā ai e le mamalu o le atua I to tono o le whapa ianga. Le ai ma se me ngā se. Ei mase mea ngā se tau nuu uma mea mani manui aisea a fo I ona le ngai e le mana o le atua. Amen. O le ia whaapetai fia le loto. Fia le loto ua whai le fina ngalo le atua ma ua wa aia fo I le anganga pa ia ma le anganga o le atua I te tono le le whapa ianga I le aso. O le mea taulia na o fia inga piki a ea ua ia. Ia au nisi a mea ia e whaptai fo ia I le tua. Ia o wai umalmanuia. Ia le whapa ianga fo I o sui ia marpale mia fau. Ia o lea ia Samoa ia. La nisi me whatali o mailo e tali manuia ma o na o tali le tua. Amen. Ia ai ma nei ele vai aso ma nei te le fo I vai aso ia I fe au manga luenga sa nga lulu ai pa tai le tua ia olo ia I pelo na puipuinga e maleo ia tia ia I rungo awala pe ona fai atu ia ora unga luenga mai ai le tai au se pa ia le valu le afiafi ia o lunga le wala wak sau te whaktai le tua le nā te mia tua fia se furu I kula se furu I kula I lunga le awala wak sau ele I kupo I sifa le tonu po sifa na velave ia tia I lunga awala ai whaktai I le tua
o lona puipuinga ia tea. Were ngata ia tea o tari tonu fo i tato uma. Tari tonu ia o loo ia ia lea tua i mea uma. Amen. Ia ai o le tato Paul Kalama i le nea fiafi. Ia ili umi tato Paul Kalama. O le umi o tato Paul Kalama o le tuu o le upu. Upu a malusi le tua. Ia o nisi a me i tua. Ia whaalangolango i le mana o le anganga pa i o le tua. Ia i le nei yaso. Ia ai whaamole moli. A wane i ngalo na share tātou Paul Kalama i le nei fiafi. Ia i lunga o lau platform. Amen. Papatai e te fo i a te o tau. Lo o maua mai le vanua e tātou te maputa i lunga Paul Kalama. Papatai e te o tau o na whaatanga ina o le tātou Paul Kalama i te tono o lau mota. Tono o lau taavali. Lunga o lau kelfongi. Bo o whea le meo lo e maua mai nei Paul Kalama. Ia whamanuia le tua. Ia te oe. Papatai te lava. Ia ono o lau tau sangisangi mai lunga o tātou Paul Kalama ono la o tau fia whaalongolongo i le upo le tua. Amen. Ia o ne o la o nanga i le tua ere o au se tangata ere o se tangata whailaunga. O le neia sa i linga i le upo le tua o te whaalongolongo i le mana o le anganga pa i o le tua. Na te whaamalama i a te a ulo na upu. Ma whailoa mailo na fina ngalo. Ia tea. Ia au te ri sahu lunga e tātou te puta i lunga o tātou Paul Kalama. Ia ma tātou whaanongolongo i luna upu a wasi whaamalosi mo oe ma. Amen. Ia o leo langa ne, ia o le upu a o le atua e te tau ona whawhanga i o tātou wola whaaleanganga. E te tau ona whawhanga i o tātou tangata ina i a tātou malolosi pēr i tū mau pēr i le atua. Amen. Whaina le tātou o i le lotu ma tātou tapua i le atua na o le asa. Ai le eise whaalongolongo i le upo le atua mai la sonfua i tau le stona. O longo inga. E le o ola le lei o tātou ola whaaleanganga. Amen. A wane i o tātou mā tele fo inga le i tū o le tino. Ia ai ngalo i le tū whaaleanganga. Wa tari tonu tele o tātou fatua whawhanga le anganga i le sa te mi alu i le lotu. O isi foia, e o ai le sa e le whanga le anganga. Amen. Ia wa e fo ia wheanga ufa ia tu e to inga tala le lau whamtarangan. Ai fo i o lau te muli mau sa o wolai fo. Na o wolai fo i ele o te le mawhai ona o sau e fo inga le e whai atu se tala i se mea ele i o ila uolanga. O mea no o ila uolanga o te tau tala ai peila lo tale fo te whai atu nei. E i teimi o lo tātou uolanga tato sawalinga tātou te le ango i le tū whaaleanganga. E peia o tele na o tū o le tino. Amen. Peila ona o whai atu. I awane i tauna o lea sae whawhanga i lo wola whaaleanganga. I le upo le tua. No. E te tau a ona whawhanga lo wanganga, lo wola whaaleanganga, mo lo wanganga. Mai e la sonfua, e kau lea sa, o i le whai tauina o lea fionga pa ia le tua. E whawhanga i lo tangata. Amen. O lea ngā neu hoi nā o tātou Paul Kalama. Amen. A whai e le whanga lo wanganga. A whai e te re o ngau whanga lo wanganga. Sau runga tātou Paul Kalama sa whanganga o i le upo le tua. Se i whanga lo wanganga. E re ngata e whanga o lo wanganga. O le whanga i moro wanganga. Amen. E whape nā le fwoi. Le whanau le tua. E ngā lulu e whaatasi. Amen. Awane i mawalunga le ai o lisi tangata kewisiano i lisi tangata kewisiano. No. Tātou te o whaatasi, tātou te ngā lulu e whaatasi, tātou tāpua i whaatasi, tātou loto whaatasi, ma tātou ola whero whani whaatasi. Amen. E whape nā le whanau le atua. Amen.
e tātou ia e tātou maua le ola whawhani, o lea, tō anga e whawhanaru ola whaleanganga i upo le tua, amen, le taimi e te whaataitai anga e tanu e whaikau le tispa ia, pe kasi a se mta upo te whaitawina i leso, e te vai e alu wā e masangilo, o mawalo le mea ngā pau e ngā lala ua fo inga le ua, o e manga o a pe ua, o e manga o a whaitau le upo, amen, e pe ona o whai atu, o lo ua o langa e le o se o langa le lei, e le o se o langa se tangata fo inga le fie whaitau le tispa ia, ngā ola me ai tono le whaolatanga, ngā ola mai fo i se a inga, ngā ola fo i se mai mātua, e matau i le atua, amen. Ai le i fia le oranga e whawhanga le anganga. Le temi i sawinga le ola mai fo i le oranga i te tonu whaoratanga. Sa vali ai whatungunga tina ma tama. Whai uma whatungunga o pei le tama i ko anga le loko ma whai tūranga whapenga. Ia a walu wa i le oranga. Ia wa ese fo i le me walu i le oranga. Amen. Wa fo ingale wa mo me fo ingale ngale alu le loko. Aere o yeisi nganga o la alu le loko e fia kapua. Ngale alu le loko se i alu le loko se i whaire manga onga o mākua. I le kaimi lea. Se i whaire manga onga o mākua se i o alu le loko. I au ingi i whasi au. Pe au pe e vai e tu fo i o mākua. O lo waka alu le loko. A o le nganga i o se meo le alu e fia kapua i le kua. E makwa i misi a koa, makwa i mamao a. Leo langa ngā sai ai. A utau tala atu la i mea whapenga. Ia, e te tau ai a sa ngā o wora ai. Lea la ua suia leo langa. Leo ua usau e awero wora i le tua. Wa uwha maoni e ala i la usa vali i ma le tua. O lea la ua te tau mawhai e tuai. E tau e whaingale i a whaia o mamori mau. Pe whaia pe tā lai e tufo i le mea no o i leo langa. Au wai tari tonu mai e le tangata o le sa vali leo langa sa o worai. A whaila o raute i loa o le tangata o le iei le sa vali leo langa sa o wora mua muai. Ia, ora ua o ngāra leo wa leo wa usau le malama lama. Wa umala malama i le tala le lei. Wa umatau ma o fefe i le atua. Lea la wa usau te so swani atu. E tāna i atu ma whai loa atu. E le lei a le atua. Pe te anga sala. Pe te a miu pa a. Pe te a miu wha le tonu. O lo o mau alo wa wanoa. E o lo o mau alo wa wanoa. Amen. O te le tau mawhai fo ila. E tau mawhai e rush mai oe pe ma tau mawhai ma kua i push mai oe. E whaingane e te sau e talia Yesu e vea mo wali i mo whaora. No. O la unga luenga o le tāla i atu o le lei o le atua. Ma le alofa o Yesu ke wiso i atea. Ina ia eiloa ma e sila fia. O le o langa na e te whaia. E le e sāwai oi le mālaia. Amen. E le o le mafuanga fo ina na o walu ese mai ai ma le tūlanga na. Ma le nā fo i o langa sa iei. A wa usau e awelo o ola i le tua ma usa vali malama. O na o te fia o i le manuia. Amen. Yes. Yes, e moi. E moi. Pe ono fai atu. Na o iai fo i le o langa na. Ia. Na o ai mai fo i sa o ula mai fo i tangata o le tua. Tala man moi. Nga ora mai whaalokanga. Ai peia e number 1 a ia o ke ula mai kangaka o le. Kangaka o whaalokanga. Amen. O te malama fo ila. O le mea fo ila lenga. O te whaalango lango i le nganga pa ia. Ma o te talo i le atua. Fe soani mai e tea. Ina ia manu malo mai nisi po o ai e manu malo mai. E o mai e o fo mai mau mai o lato wola i a te ia.
ina ia fo'i mai i eo mai i le malama. Ia aua ina i whano o lātou ola. Mo tātou ola. I le mala ia. Ai e tātou maua le ola i whao. Pe ona o whai atu. Ino, ngā pongi sā fo'i. Ngā o pongi sā fo'i le kemi ngā ola i mea o launang. Kemi fo'i le kui ngā ngaunga le o launang sā pongi sā. Pei o ke ula mai ka ngaka i e whaola inga. Nā kala man mo. Mana ngaka imi. Kusa o lai whai. Male le iloa asia. A fo'i o ngā ua. Ua ka alo fili e. Ua ka alo ki a polo i le o langa. O mea umai mai ki a polo le mawhau. O mea fo'i ngalo o le wha maua lunga. O le kea. O le fefe. O kūlanga ia ngo o ia ka ika. Amen. O le mea fo'i lalenga. Waka iloa fo'i le ki ngā. O laka loko. Pea o ngā. Kele mai kala o ka ngaka au ke usiano ia ka ika le ngā kaimi. Au ka alo i le oranga ma wha mai mau le oranga. Sa o iai. Amen. Sa o ia hau le ika. O lo uika ia sau sa o se whai mai ia ka ika. Ko o ngā mea sau laka ika ia. Amen. O le mea fo ina. O sau fo ila o te tārai atu. Ma wha ilo atu le lei o Yesu Kiriso. O te re o sau fo ila tau ma whai e wha malie lo loto. O ele te fia i tu ina naunga o leo langa ma le lalulang. O te re o sau fo ila, even though I was there. And I know how it feel when people try to come and preach you the word of God. And, I know how it feel. You don't like it. You don't want to hear it. Amen. Every time we always think negative about people that come and preach the word of God to you or share the word of God to you. We always think negative. There's nothing good from our mind to come out of our mind and our thought when people come and try to share you the word of God. When you in the world, e rea mangi mele lei. Ngā o mele anga e sau e oso ilo wika. Amen. Lea la wa o sau i. Lea wa o sau e whaire mea ka ngaka le ka ngaka ke usiano le ngā luaku i aka ika. Ka rai aku le fina ngalo ma le lei o Yesu Kiriso. Lea la wa ka sau. Wa o malama fo ila le upo le atua. Wa o malama e le fina ngalo o le atua. O le alai fo ile na au te le isau lungo o tātou polkalam. O te tatalo i le atua. Pe so soani mai ia tia. I upu o te tau talai. Ma upu e te tau ona share atu i lunga o le tātou pokalama. I awaine i ti ngāsa fina ngalo po se loto. E le o whai atu la o te tau mwhai e whaamalie lo loto. No. Amen. Ole tau mwhai ngale, tau mwhai, le vai tau le o tato iai. The generation nowadays, ole makua i maha a o loko. La ukala saoa. La ukala saoa. A whai o tātou mai moa mai le nea fiafi. O le generation le ua iei tātou. O le peo le malo, le poloka si maa malo, loko generation vai keimi vai kaungi. Le kala inga la ka kou le suafa o Yesu Kiriso, le kala inga o le kala leia Yesu inga ia mang malo, mai ka ngaka. I asora, e le koe au ngāri keimi ngai. Tala mani mo. It's a different generation. E te tau fo ila, ona sui fo ile tala inga o le upu malfina ngalo o Yesu Kiriso. O lea, o le tātou whaalango i le nganga pa i o Yesu Kiriso. E na te taita inolo na upu i le loto mawhina ngalo. O loto maanganga. O le generation lo e vai taimine. Wale toe au ngaso e. Wale toe au ngaso o kingia. Amen. Because o le kele o lau e i lau kala inga.
Ma lo o kingia I lau kala inga. E a kili e anga whango a nganga o e. Ora ora I lau rangi. Nau kala marmoi. The reason why I say this, because o au ka ngaka nga ora mai whaarokanga. Nga ora mai whaarokanga. Ai anga ese le mea sa alu e leo langa. Sa oi fafo. Sa oi fafo mai I le larolangi. Ma o ai mai kokong. Amen. O le generation langi. O le generation ngā le sa o iai. O le generation lea ka kou le wairi keimingi. O le makoa maa ao loko. E re koe ao ngā la le. Kala inga le nga whai I aso inga ko ke le ia. Ia nganga ma anga maua mai ei. E re koe ao ngā la le keimingi. Different. O le keimingi. O le kako whaalango lango I le nganga pa ia. A wa a le au ngoa ma le nganga pa ia. E ka ke fiu. E ka ke fiu ai e ka la I le fina ngalo o le akua. E le mawhai I anga mang malo mingisi. Eisea. O ngā o le ka ke o male mangaku. O a kako poko. Po le afo I lau poko kuspa ia. Po le afo I lau I loa. Mai lava ke nese. Makala o ma o le kuspa ia. E ke sau e ke whaasoa I lunga o ka penga whailangi ma e ka alai. A le au ngoa ma le anganga pa ia. E ke fiu e whailau whaasoa e le eia se anganga. E le ei fo I se anganga e mangu malo mai. E sea. O ngai kakau o kako whaalangolango le anganga pa ia. O le taimi le nei o le anganga pa ia. Amen. Taimi nei o le anganga pa ia. Awangi o kako fosi inga kangaka. Pau wale mea. Whailau ngā luenga. O le tā lai o fina ngalo. A Yesu ke wiso. Ma whaailoa. Le anga le lei o Yesu ke wiso. Ai te lia le anganga pa ia ma whailo na ngā luenga. Amen. O lea. Ia. Le ua. E ri ama ka tatou whaasoa. E pau o me ua mai le anganga. E tatou te whaasoa I o le ala le no whai atua. Ia e te tau o na tatou whawhanga o tatou anganga. Ia so uma. Awangi I kako whakarikali ngā le sa. Whawhanga lo anganga le aso fua. Aso lua, aso lulu, aso kofi kaua le sa. Awangi I makere ngā whawhanga o kingu, whawhanga o kingu, whawhanga. Ai le whanga le anganga. Whakaikai ei. Whakaikai whawhanga lo whaikau kuspa ia. Whawhanga I lo kangaka. Whawhanga I lo ora whale anganga. Whataitai. Ngai wa ai la oe. Ese alinga lue me le anganga pa ia o le atua I ate oe. E wha malosi I ate oe. E wha malosi I lo ora au auna I le atua. E wha malosi I ate oe teimi e o mai popo ngam whain tau leo langa. I ate oe. Amen. Vi ia le atua. Ia te tonu. Le na tatou o tatou upa soa le upa malosi le ne fiafi. Pe ona upa ia tu ia ele o mista tatou por kalama. Ia ai paul me. Tatou whaalongolongo I le anganga pa ia. Tatou whaalongolongo I le anganga pa ia. Tatou whaalongolongo I le anganga pa ia. Ia I le ne fiafi. Tatou upa soa. Por tatou upa malosi. Amen. Ia le tua. Ia ore ne fiafi ia ole tatou tala noa. Pe tatou whaasoa fo. Ile oro usitai. Ma e whaalong. Amen. E tā ua o le tangata Kirisiano. E te tau o na whata ua le usitai ma le whaalong. Amen. E te tau o na tātou whata ua lau whaalong. Ma lau usitai. Pe usitai ma le whaalong. Listen and obey. Amen. Le ala la tātou tala noam tātou whaasoa I le nea fiafi. Ina ia tātou ola
Usitai ma tātou ola whaalongo i le tua malona fina ngalo. Amen. Ia, ole a maua maile ia po le tātou tuswhaitau. Ia awal tātou upa ma losi le nefiafi. I le Ioane sulmatol. Ia, a olona whai upo e wha maliva. Amen. Amen. Ia, ole tuswhaitau ole Ioane sulmatol whai upo e wha maliva. Ia, ole a whaitawina. Ona tū lea o ia i lunga, a o whai le tarisuanga. Ua tū ese ona ofu, ua tango fo'i i le ie soloi, ua fusi i a te ia, 5. Ona lilingi lea e ia o le vai i le ipu e mulumulu ai. Ua mulumulu i vai o ona so. Ma soloi ai i le solo, ua ia fusi ai. Ono. Ona o atu lea o ia, ona o atu lea o ia, ia Simona Peteru. A ua whai mai o ia i a te ia. Lea li ie. E te mulumulu ea o uwai. 5. Ua tali atu Yesu i a te ia, ua whape atu. O le mea o te whaia, e te le i loa nei. Ai mulumuli ane, e te iloa. Balu. Ua whai mai Peteru i a te ia. E te le mulumulu lava o uwai, e o i le whaababau. Amen. Ua tali atu Yesu i a te ia. Whai i a te ia. A whai o te le mulumulu i a te oe. E le aisa u tofi whaatasi mau. Amen. Iwa, ona whaapea mai lea o Simona Petero i a te ia. Lea ni i. Aua lava na o uwai. A o ho'u 5 fo'i a toa molo ulu. Amen. John 13 verse 4 and 9 to 9. So he got up from meal, took off his outer clothes, and wrapped a towel around his waist. 5. After that he poured water in a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. 6. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, You do not realize now what I am doing, but later you will understand. 8. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, Unless I wash you, you have no part with me. 9. Then, Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hand and my head as well. Ia le tua. Amen. Ia. O le tata tus whai tauna. Ia. E tata te whaasoa i le nea fiafi. Amen. O le tata u tala la. O le tata au tū le nea so. Ia tata Usitai ma Faalogo. Amen. O le taimi lea o le tarisuanga. E le i ho o le tausaminga o le pek o le afoi. O le paseka. Sa silafia e Yesu ua o mai ona po e tu ai le lalang. Ma o fo ile taimi o le asauni e alu lungo le sa tauro. O le ala o le taimi ua fai ele le tausaminga Yesu mo na so.
Ona tū mai lea o Yesu I lunga male apa vai. Ia male solo. Ia solo ai vai o le au so. Amen. Oi. O le whaai loa mai ai. O leo ua whaile ngā luenga a Yesu ke wiso. O leo ua whai e Yesu lona ngā luenga muli muli. Mō na au so. E li I o le taimi e aluai. Amen. A o lona lawe. E iai ale tangata e le whaalongo. E iai fo I le tangata o lai whaalawe lawe. Amen. Po leo langa le tātou te iai. E I taimi e manao le atua e whainga le e whaise ngā luenga mo oe. Ai ai ale mea nai whaalawe lawe I a te oe. E a fua mai e foi, lou le whaalongo, ma lou le usitai le atua. Amen. O lea lau o sau Yesu ke wiso. E fufulu vai o no auso. O lea wa whailo na ngā luenga muni muni. Ai o mai I le kamo pekelu. Amen. E o mai a pekelu. Ai re kalia e pekelu. Amen. E re kalia o le sau Yesu e fufulu vai o na auso. Ai o mai I a pekelu. Ai re kalia e pekelu. Amen. E te mi o tātou wola au na, I le atua. E ala fina ngalo le atua e tau mawhai e te tai o I le ala sao. Ma tā ina lo o langa I le o langa e te tau ona e orai. Ma le mea e te tau ona e whaia. Ai e te te. Amen. E te te e le fina ngalo le atua. Ai sea. Ona e le o mana o ilo loto. Ona o lo manatu fo inga le, you're good. Amen. E fo ile taimi e avea ilo o lofa tele I le atua. Ma mea whaapong sa I nai, ma mea wa e le ilo ai le fina ngalo o le atua. Mo oe. Amen. A tatou nofo ma tatou wa ai. A tu se si tu. Tu so o le wa ai a petelu. Ai ono lona alofa malona wa ai mawalunga I a Yesu. Ona o ia o le whaaola. O ia o Yesu o le whaiwawenga. Lesi po, lesi le mafuanga. E le mana o ai, petelu. Ma le talia I petelu le fina ngalo ma le ngaluenga a Yesu o lo whai. E fufulu vai o ona au so. Ona o lesi fo I mafuanga. Ona o tu so le va ai le whaali tangata. Ai ono le alofa ma le amanga ia o petelu o Yesu. Ua mafua ai. Ona ia le talia. Mo te ena, le fina ngalo o Yesu. Ina ia fufulu ona vai. Amen. A tu mai fo ila le tu fa tangata. Mai mafau fa tangata. It's the hardest thing for you to accept. If your dad or your mom to come and wash your feet, would you allow that? Amen. Tari tongu e whaingata I a te oe. Amen. Ono rau whaaloalo mawalunga I au mātua. I lau tamā, ma lau tina. Po lau whaaloalo fo I lau uso matua.
po o loutou fafine. O lea la sau Yesu. A fesili atu sa ia Peteru ia Yesu. E te mulu e ia uwai. Amen. A fe mai le tali a Yesu. Ua tali atu Yesu ia te ia. Ua whape atu. O le mea o te whaia. E te le iloa nei. Ai muli ane. E te iloa. E i te me tātou te whaapea. Ai e sao le tātou manatu. Ai tātou te le iloa. O leo wa tātou te ere fina ngalo le tua. Amen. Te tali tonu o le manatu po o le wa ainga le nā pe te lure lea i lea taimi. Ia ta ita ia. Pe a tawa ai. Pe aka fika ku ia i whainga le wha tangata. Ai te ilo. Pe ono whai atu. Ia tātou whaalongo. E tā ua tātou tangata ke usiano. Tātou tangata whaolaina. E tā ua rau whaalongo. Amen. E tā ua rau whaalongo. E tā ua fo ilo Usitai. E isi taimi la tātou te whaapea. E sao. Tātou mele whailu mo le tua. A tātou te ilo. E se se. Tu so o le te whai atu ono lau alofa i le tua. A hele o le fina ngalo le nā o le tua i a te oile mena te whai au. Amen. O le ala e whai atu a iwa Peteru. Ia Yesu. E te mulu ea ia uwai. Ai whai mai Yesu. O le mea o te whai i a te oile taimine. E te le malama mai. Ai muli. E te malama mai. Ala le tali e Peteru. Te e ngā e Peteru. Nga ke e ngā e Peteru fina ngalo le tua. Whai mai Peteru. Ua whai mai Peteru i a te ia. E te le mulu lava o uwai. E o ile whaababau. Amen. Whai mai. Leri i. Leri i. E te le mulu lava o uwai. E o lava ili whaababau. E te me tātou te whaapea i o tātou manatu le ngā luenga le tua. Amen. E te me tātou te mau ai whaalongonga whaapea i tono le ngā luenga le tua. Lēla tātou te whaapea e sao tātou manau. Ma sao tātou manatu. A o lumo si le whanga o le tua. E le o le fina ngalo na o le tua. Pe whaatau waai lau waai. A whai o le fina ngalo alna o le tua. Whai le fina ngalo o le tua. Amen. Whai le fina ngalo o le tua. Aua fwoi ne i o tātou whaalave le fina ngalo o le tua. Aua ne i whaia oe maau. E whai ma whaalave i le whai ngor fina ngalo o le tua i te tono le ngā luenga le tua. Amen. Aua ne i whaia oe ma whaalave. I seisi fo i ola au na seisi tangata. I le whainga o le ngā luenga le tua. Ma fuafuanga le tua. Amen. E isi mea la tātou te whaapese se. A sao. E fo isi mea la tātou te whaapesa. A se se. Wa te nofo ma te ai wha tangata. Te tari tonu o le anganga le sa o ia Peteru.
ona o le whaaloalo pe teu ia Yesu. Ai lo le fina ngalo le nā o Yesu ke viso. E le o le fina ngalo le nā o Yesu ke viso. Amen. Tusa o la sa o le manatu ma le mawhauwhau o Paulo wha le tino. Wha le tangata. Ai se. Amen. Le la whai mai Yesu. O le mea o leu te whai ia te oe le taimin nei. E te le malama lama i le taimin nei. Ai muli muli ane. O le a e malama lama ai. Amen. E o fwai la i le taimi nā fwai. Na fita lai e tua Yesu i ona so oa le maa reko su marwha nā whai upo e luful fitu tōrusfu. Na wha lawe lawe fo il kaka o Paulo. Oi fo i o. Pekelu. O pekelu. E kokele i lau pekelu e. E karosia ia awange e ingi mga kufa pekelu. Fo inga i kokongo kako a inga mai kalisia mo kakongo. E kau mawhai a lea li e kau mawhai a e whai loa mai longa fina ngalo i mea tātou te whaia. Ia a o oe a pekelu ki whaalawe lawe. Le ma recognize fuma whai upo e lusu fitu. Si o tosu whai mai. O na wheta lai atu leo Yesu ia te ilato. Tau te tau suwai uma ona o au i le neipo. Amen. A wā ua tusia. O te taia le leo mamoe. Ona ta ape ai leo o mamoe. Ai pita. E mawai lo utoitu. Ona o mua atu ai lea ia te oto. I ka laia. A ua. Le whala uko e oso me ka maru pe kelu. Le fuko e sau. Kusa o lau wha ai loa mai e Yesu. Le mea ole a kupu. Ina ia la tau sa uni ei. Kusa la le ai whai mai Yesu. Le ai kali ko a pe kelu. Mai, a ua whai mai pe teu i a te ia. E ui lava ina tau suwai o tangata uma. O te le whaapea lava. Amen. Ke le i o pe ke luhu ape i kongo a inga, ko kongo nguu, ko kongo e kalesia, ko kongo mafkanga. Kusa o le a kau mawhai e kau aku makalai aku le ngalueng, makalai aku le fina ngalo o le atua. A o oe te pe i te manatu mawalunga. Pe i te manatu foi ngale wana o oe a. Wana o oe a wa e loa uma wa lewanga e ngā lue ngā luenga le akua. E ke i loa le me ka kaunga whai ma le me le ka kaunga whai. Wa e loa pese kaunga pese ke mi o vi inga ma pese le ka kau. Wa e loa whai le schedule le ngā luenga. Mea uma whapenga. O le whai mai Yesu. Whai mai. Ona whetalai atu leo Yesu ia i lato. Tau te tau suwai uma ona o au i le neipo. A wā ua tusia. O te taia le leo mamoe. Ona tape ape ai leo o mamoe. A whai mai ko malo peke. Pe ka momo e ala wanga ia ma. Ma ka momo e masosola. O ke ku maua. O ke kua i au kafa. Sa ere kala si mako ai ngale fai so ya iskemi pa. Mr. Know It All. Ai ke ro kali Yesu. Hoi mai ona feta lai atu leo Yesu. Ia te ia. E moni. O te fai atu ia te oe. O le nei aso. Le po nei lava. Ai o le i yo o i le vivini wha alua moa.
e te whaawhiti whaatolu ia tia. Toi. Me mea ka ngaka e whaalawe lawe. Mara ka ngaka e re whaalongo. Mara ka ngaka e re usikai. La e whaapea ngake i loa uma mea uma. Ale whai mai Yesu. Ale i ole, ale i vivingi moa. I le asolingei. E ke whaawhiti whaakolu ia kia. Amen. Mark 14, verse 27 to 30. You will all fall away, Jesus told them, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. But after I have reason, I will go ahead of you into Galilee. And also Peter. Peter declared, even if all fall away, I will not. Amen. Ai maka mai o irispe kedu. Ba ai ke ua o e whaawhiki whaako ai ke ua koko e me se mo. And mai, I will not. Truly, I tell you, Jesus answered, today, yes, tonight, before the rooster crows twice, you yourself will disown me 3 times. Te wai le makanga. Merme ole a kau mwhai le whai whi au e. E kau mwhai ale le whai whi au e. E kau fwe. E whai mai le mawhukanga ma whai ia maka upu ma kūranga e le lei e le ka le sia ma me e whai ngale e aki ngā e le ngā ruenga le kua o e a mo mangako e ke ruako au mangako e whapeket. E ke ruako au mangako e peke au mangako. Amen. Ki nganga e ke iloa o le kau mawhai le akua. E whaasingo mai le ala e kakau o nga e whaia. E kakau o nga e au nga i le akua, e kakau o nga e nga lua i kongo ngā ruenga le ko. Aere ai mawhai a o e mau mangako. Amen. Awange i o kako whaalawe lawe ngā ruenga le akua. Awange i whai oe ma ka ngaka i whaalawe lawe lisi ola au ngā lisi ka ngaka i le akua. Ngā lua a o i le akua. Amen. Ngā lua a o i whai ala o ngā ruenga mo le akua. Awe ke alufu e whaalawe lawe lisi ka ngaka. Amen. Pekere agree. Pekere agree le ola whaale nganga lisi ka ngaka. Pekere agree le mele whai mai le launga o whai whi au. Pekere agree fo i le mafkanga ka mapo o aia. Amen. Ko uar ngā ruenga le akua e whai ae le akua ngā ruenga. Ko uar ka ngaka i e whai lang ngā ruenga mo le akua. Oe, whai lau ngā ruenga. Whaalongo ma e usika. Amen. Awalange i o kako pe i o peket. Wale fo i sau i le yoange sumaltolu. Ngai fo i whai fo i sumaltolu tolu fitu maltolu wak. Whai mai. O whai mai pe telu ia te ia. Le la kako o umai kusi e mo mai kara pe kelu mal. Whai mai. O whai mai pe telu ia te ia. Le ali ie. Pesea ea. Pesea le mea o te le mawhai ai ona o muli atu ia te oe. Amen. O te tu ina atu lo uora ona o oe. Wewa i le meu o e kamaro. Amen. O lisi le fo i le wha ta inga mo tangata
Mo me tangata fo ingale e oso lo le monge. Amen. E oso lo le me le monge. Vavero. Amen. Ke iara ia. Ia ngi a inga ia ole a faia le lima afe. Amen. Lima le afe a wale. So soangi fo ile ngal wenga le ku. Ai e moifo. E moifo. Koko ele mo. Beka ko ma fa wai. Le wo fe siri ya Yesu. Le wo siri ya Yesu. Peisa mele mafai o nga waku le mele alu wai. Ale fe mai ote ko fe mele ko mal fe mai. O te tu ina atu lo wola ona o oi. Amen. Aua ne i faia so fai unga po o sau tala i lunga o le mongi. Aua fo i ne i faia so fai unga ona o lo roto fia sia. Aua fo i ne i faia sau tala ona ua ova tele lo ua lofa. Amen. E tā ua lo whaalongo, tangata kiwisiano. E tā ua lo whaalongo i le atua, po le alo na fina ngalo, ma e tā ua fo i a te oe o na e usitai. I le fina ngalo le atua. Pe mai li, koe kali me fo i la i o Yesu. Pe upe tolu wadu. Pe mai. E te tu i nā atu e alo uola o na oa. Na ufe sili Yesu. Te ufe mai le o Yesu. E moni. E moni. O te whai atu i a te oe. E le vivini moa. Pe mai. E le vivini moa. Se ia e whaafiti whaatolu mai i a tau. O longo winga. Kusa o leo wako e whai a kua Yesu. Se longa e ke whaafiki. E kai a vivini moa. Se longa e ke whaafiki whaakolu. Whako a vivini moa. Longo winga. O le ua ata whaalonga ma te whaitau ma ta i liroloto. Kusa o le ua whailoa kua Yesu ia peke. Mo whailoa whaafia, whaamole mole peke. E re kai a vivingi moa. Pe a e le whaafiki kusa o la ua ilu, kusa la ua ka ua kua e Yesu ia peke. E ke whaafiki. Po le alo whai mai, po le alo whai mai e ke sau e ke alofa ia ke au. Pe le alo whai mai e ke, e ke whaia uma mea o ke loko i ai. O ke alofa ia ke oe leo, leo la e whaavavau. Ai loa e lea kua e leo se me mai lo loko. A me mai lungo le mongi. O mangaku e mai le mongi. E leo se mangaku nga mai le anganga pa i o le tua. Ea. E re kai a koko e mo se longa e ke whaafiki. Amen. E tarito. E tā ua. E tā ua lo whaalongo. E tā ua lo Usitai. Amen. A ere i o le teime whai iso manatu. Pe whai iso whai unga. Ma whau mua i le atua. Whaalongo i le anganga pa ia o le atua. Po le ale fina ngalo o le atua. Po le ale tali o le atua. I le mana onga nai te mana oai. Ma e Usitai ai. Amen. Amen. E voi kai me kako ke oai. Kako e au aunga i le akua. Amen. Ma kako oe whaire fina ngalo o le akua. E aka ngaka e whaalawe mai ake oi. Pei o peket. O lea e whai aku le ngā luenga Yesu. O le mulu o vai o na uso. Ai whaalawe kua pekelu mo whai aku ia Yesu. E ke mulu e i o vai.
Ma koe whai aku ia Yesu. E ke le mulu inga o vai e o i le whaavavau. Kuso o laua ke e ka ngaka whapenga. I ko kongo i le o langa le ka kike iai. O oe ai ke kau mawhai e whaingale e ke au aunga ma e whaire fina ngalo o le akua. Ai ai ar ka ngaka e ke. E ai whai ar ka ngaka e le afoi. E le awai, e le fifia i le mea ngai ke whaia. Amen. Po le ase mea le lei e ke whaia. E ai ar ka ngaka e le fifia ai, e ai ka ngaka e ke e ai. Leo langa le kake ai. Nei no fisi. E ai la se kaimi. E se kaimi nga e whainga nga e kau mawhai e whaise me le lei mo oe lawa ia. Ai ei ta ngata o rou a inga. Amen. Ei ka ngaka o rou a inga e le afo. E le au ai i lau mangaku, e le akui i lau mangaku, e le akui me ke whaia. There's some people in your family. There's people in your family, that people that your sibling, your dad, your mom, your uncle, auntie. They're not going to be agree of what you're doing. Amen. E o foi lai te tonu o le kalesia. E iei a tangata e tau te tātou te ngā lue whaatasi ngā lue ngā lea tua. E le agree. Pe o pe kelu. E le agree le fina ngalo o Yesu. E le agree le mea le whai loa mai Yesu. Ai sea, ono e le fia whaalongo mai le Usitai. Amen. Awangi whapea kako mai lo kake whaile fina ngalo le akua. Nga kako whapea ila ia e agree umakangaka ia ke oe mani mea. No. Kako wai a peke. O le so o Yesu. Amen. O le so o Yesu. Ai ke. Just because we are following the will of God doesn't mean that everyone who's important to us will agree with you of what you were doing. They might think you're crazy. Emongi. Amen. E o ai no wainga. Lai whapea wa. E oro na nga e ngau e whaile ngā lue ngā lea tua. Ma ua whainga ua avea o mas tangata uma kua i maa losi lo wora au ngai lea tua. E le taimi e vai e tangata o lo a inga ia te oe ua pei o e tangata whainga le ua pes tangata le whaika unga le upu le masa inga. Pe ua avea o mas tangata whainga le ua e pei e ulangia o e lo a inga. Tangata fia pa ia. Ai reilo. O lo wora au nga malo wora au nga ile. O lo wora au nga ile tua. Wa wha tupu ina. Ma wha tele ina lo oli. Ma lo au nga ile tua. Amen. E o whai a tangata lo e kalesia. Tangata o nātou tapu ai whakasi. Nga o ai a Yesu nga ke e foi. Nga o ai a ingo Yesu nga la kou. La fo i e kau mo whai Yesu e whai aku. La fo o aku whai mai e a mama. E o i a ingo Yesu. Le tino. La ingo Yesu le tino. O na uso o na tina. O na tama. Nga o fo i a nga la. You know. Nga le akui. Nga le. Nga wha lawe lawe ai. Nga lue nga le. A Yesu o la kau whai. Nga sau wai le mareko. Alo so elo kuspaia. Nga sau wai le mareko e tolu sfulu. Mareko e tolu. Whai upo e lusfulu ma lufu tasi. Nga whai mai. Nga whai mai. Ua atu i la tau i le whali. Ona toi poto mai e le o motu o tangata. Ua le mawhai ai i la tau ona ai.
ua whaalongo ai lona ainga. Kusa le kaimi lea lenga wo fo i mai Yesu mo ngau so. Wa umang wha malolo te leo mai. Lela ua ka muni mei ka ngaka. Lela ua mai le whali. A ua kuma ko i ka ngaka. Wale mau e lama se avango e laku ki kau mawhai. A lela e whai mai e i whai upo lufu tasi. Whai mai. O le lako e whai kau whai upo lusulu. Whai upo sifuru. Luosifuru. Whai mai. Ua atu i la tau i le whali. Ona to e poto mai e le o le motu o tangata. Ua le mawhai ai i la tau ona ai. Saulo lufu tasi. Whai mai. Ua whaalongo ai lona ainga. Mankua o le i le whali. Le ala ua whaalongo i le ainga i o aku ka ngaka. Ua le mawhai ai la Yesu ona malolo. Maa ai. E otu le ainga whaiangi. Whai mai. Ona la tau o atu ai lea e po e ia te ia. Awa na la tau whapeani. Ua valea o ia. Amen. Kuso le ua aku po e mai Yesu mawhai ka ngaka. E kau mawhai whai ngale, kuso le ua lako kau mawhai e ke e ngale. Le ngalu wenga Yesu mangkua pe anga whai aku. O le whakua fo i mai. Kwa umale ko i le whai ngale le wha marolonga ke leo mai. Le la ua ka muli mei ka ngaka ia Yesu. Wo o mai e le whali. O le maua isa vangoa la tau te ai e. Le la ua wha alongo aku le ainga. O aku loa. Po e mai Yesu. Mawhai aku i ka ngaka. Mawhai aku ka ngaka. E valea. Po e le loa ngai po anga mea i e whai. Si mea whapenga. Amen. Kusa o le ua manga o laka mawhau whauka. Kusa o le ua manga o le ainga. E kuule ngā luenga Yesu. Wa le ua ko kele mei ka ngaka. E kuule ngā luenga le ngā luenga Yesu o lo kau whai. O ngā le ua aka ngaka. Ai ia kuse avangua e la ko ke ai e mamalo lo. Ai lo le fina ngalo na o Yesu. Amen. Ma ngai e whapalangi, ma e whapalangi whai mai. Mark 3 verse 20 to 21. Whai mai. Then Jesus entered a house, and again a crowd gathered, so that he and his disciple were not even able to eat. When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, he is out of his mind. E o ai ka ngaka o roa hinga e whaalawe i ake oi. Amen. E o ai ka ngaka o roa hinga, po le alo ngā luenga ki alwe, e o whare keimi pe o sui e lo olanga, e keimi e ula i roa hinga i ake oi. E keimi e whai e kala o roa hinga i ake oi i ka ngaka. E o fo i o wo. Amen. Vai le ho ai i a ingo o Yesu le tino. Wo fo aku whaalawe. May he's out of his mind. O le wingo le lato talanga, ia awa ia maua se awa noa. Ia ai e mamalo roa Yesu mo na uso. Ona uaru le aso o le whako apoi mai. O le la e kau mawhai i le a ingo Yesu. E kau mai e lo wako kuli. La wo wako kukuli ka ngaka. Lo whai ako ai. It seems like e pe o la kau mawhai e le mo i mea Yesu la whai or wa le sau me le whaasa mo mai ua valea o ia e sau whapalang. He's out of his mind. Kusa le wako e poloka e lo a inga lau ngā luenga ma lo ngau ngā luenga. E ka la i fina ngā lo le akua mawhai le ngā luenga le akua. O le wako e poloka e o wo. O e masangi i ake oe. O lo nguu, o lo e ka le sia. O ka ngaka e laka i ake oe. O lo ko o lua, o lau whaangau. Ka se kukupu. Amen. E ka ua lau whaanongo.
Ka hua lo usika i le kua. Amen. Ia kako ustai ma whaire fina ngalo ma. Ma whaalongo ma whaire fina ngalo le tua. Ai le o tangata. Wa kele ngā isi melo tātou tupu nei. Ua wa kele ngā kako fefe whaire fina ngalo. A le kua. Wa kele ngā kako fefe whaalongo i le kua ma whaire ma usika i le kua. Ai pe wa kako ma kele kako ke usika i ma kako whaalongo i kangaka. Amen. Because on mea ngā tele nā uisi mea o whawhaing tai ona tātou mai e whaire fina ngalo le tua. Ona ua peua e whaalongo ma e usitai i tangata. Aua e le fefe ma tau i le tua. Amen. Tātou whaire fina ngalo le tua. Aua e ke fefe i kangaka. E siri atu ia te oe lo whaalongo ma e usitai i le tua. Nai lo whaalongo ma e usitai i tangata. Amen. O tangata e tusa tangata mo oe. Le ima se senga. A o le tua. Amen. O le tua na whaia oe le tangata. Whaia o le tangata. I longa whaatusa. O aila e te whia whaalongo ie. O ai e te usitai ie. Amen. O le tangata e pei o oe. Po le tua na whaia oe. Amen. Ngai whai mai kolo se tolu whai upo e lusu ma tolu. Whai mai. O mea umalava i tau te whaia. Ia whaia male loto. Pei se ai. O whaia i le ali. Ai le o tangata. Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. Amen. Usitai ma whaalongo. Amen. Awa nei a vea tangata e whai ma whaalawe lawe. Amen. Awa nei a vea tangata e whai ma whaalawe lawe i a te oe. I lo wola ngā lue i le tua. Amen. Usitai ma whaalongo pea oe i le tua. Amen. Whai ma le nau nau o lo roto. Amen. E iloa a e nau nau i le alofa o le tua. E le aise mea e mawhai o na tau fia oe, ma whaalawe lawe i a te oe. I lo fia wa ai i a Yesu ke wiso. Amen. Aua ni a vea tangata e whai mo whaalawe lawe i a te oe. Amen. Aua. Whaalangolango pe i le tua. Amen. Whaatua i le tua. Whaalongo i whina ngalo le tua. Usita i le tua. Marou loto a toa, marou wanganga a toa. Male nau nau o lou loto i le tua. Amen. Kei lo le maanga i uskanga kai. Ai ngau le loto e fi au na mo le tua. E ola manuia. E ola fia. E wha manuia ai le tua i le a inga. O mea uma e te whaia. E iaile e wha alia e wha manuianga le tua. I lou o ranga aisia. Ono le nau o lou loto e te whiwa ai. I a Yesu ke wiso. Ono lo nau e te manao e a vea oe ma au na Yesu ke wiso. A vea oe ma so o Yesu ke wiso. Amen. O tatou wā ai le nau a wai fo ele ngor kama. Sa kaio. O tatou wā ai le nau o sa kaio ina ua ia whaalongo o sau Yesu. Amen. O tatou sila fier kala. O tatou iloa. Aor fesidi.
E ia te oele nau le sa nau e sa kai e whiwa ai a Yesu. Amen. O ia te oele nau le na. Amen. Na sa wele luka suliwa fa upe tolu o te sila fia tala. Mai ua fia mai moa o ia Yesu. Pe fa pe fea o ia. Ai le mawhai o le motu o tangata. A wā o le tangata e saa o ia. Per mai, he want to see who Jesus was. But because he was short, he could not see over the crowd. O le naua a sākaio. O le fia wa ai i a Yesu ke wiso. Amen. Nā tātou wa ai la le ngau la sākaio. Wo tātou i loa sākaio o le kangaka pupu. O le tangata pupu. Wo tātou sila fia hoi la. O tangata pupu. E le tele ni me la tau te mawhaia o na whaia. Pe o tātou nei e tangata umi. E tele atu me tātou te mawhaia o na whaia. A le tangata pupu. E whaia singa whainga. Amen. A o le nau o sa kai o le fia wa ai a Yesu. Po le a le tūlanga sa i eilona tangata. Po le a le tūlanga sa i eile whainga tā o lona tangata. I le pupu. Sa le tau fia ai. Le nau o sa kai o. E fia alu e fia wa ai a Yesu. Po ai Yesu. Amen. Because he was too short. He didn't keep up. He didn't let that hold him back to go see Jesus. No. What did he do? What did he do? He run. He run past the crowd. Amen. Ai akako. Ai akako. Kele o kako, anga kako. Kako le ngau kako ke fio ave o kako ora i le akua. Makalia Yesu ave mo kako wali ima faola. Onga le ke wa ai ka ngaka i lumo oi. E fai ma faala lave i ake oi. Maka ngaka hoi ngei. E ke fefe i ka ngaka ngei luma i ake oi. E ke le manga oi pasi ka ngaka ngei ngai ke ua fai maingi kara i ake oi. La ua sau Yesu. La ua sau Yesu a ua manga o ke le manga o ke pasi ka ngaka ngai ke ua fuli mai ka ngaka ngai a oi fai se mea i ake oi. Ke ua fai maingi upu i ka ngaka i ake oi. Mahula mai ka ngaka i ake oi. Nga ele ngau lola i e ki sau e avelo wola i a Yesu. Onga lea, onga ua e wa ai. Onga ua e wa ai. I le kokele o ka ngaka. Ma ua ele mawhai e onga e ngau. Ele o i ake o se loko fo ingale ke ngau ke kamo e luma ke awe wa ai a Yesu. A ua e fefi. Ua e fefi. Le ngaka fo i lea, o ngā whapea o oe se ka ngaka e a fo. Ua, kele ang salanga e whaia, ua wai loa ua lea lofa mai Yesu i a ke oe o ngā le kele whale kong. Wa ka uwa lea lo a inga i a ke oe. Wa ka uwa lea lo e ka le sia i a ke oe. Peo kuranga whapea. Wa e le ngau e ki sau e avelo wola i a Yesu. O ngā lua e whapea ange oe i a ke oe. E kele mawhaia. Wai a ula koe mawhai. Ai longa i whiwa ai ma Yesu i ake oe. I ake a. Ai kilo. Po le a le whale kongo lo wolanga. Po le a le whainga kā le o langa sa e ai.
Po le a le kele me o kala ngaka ia ke oe. Po le a le kusikusi lima me o kangaka ia oe le o langa ngai e olai. A ngau alo loko ke manga o ke alu ke fiwa ai a Yesu. E ke ka mo e ai luma i le ise me ma whai on ka fia oe. Po le are kele mai o ka ngaka. Po le are ka mo whai o ka ngaka e whai mai a ke oe. E ke ka mo e ai luma i ke fiwa ai a Yesu. Wa ia ke oe le ngau. Wa ia ke oe le ngau. Wa e fia maua Yesu. E vai a sakai. E le a vere pupu o sakai o ma mea wale. E le ka mo e whaingare e wale ngofo ai pe ka mo whai whaingare i awangi e arwe vai a Yesu. No. He ran past the crowd. Nga whaila ia ua. Wa esere ka mo e ua pasi ka ngaka. E whe meia. Ko e ha e lunga le la au. Ko e ha e ka maro i lunga le la au. Amen. E ka ngaka e ngau. Ka ngaka o le ngau e ufo i ngā kule ora mo Yesu. You will find a way to see Jesus. No matter what come your way, you will always find a way if your heart really want to give to Jesus. Ai alo loto te manao e te whiwa ai a Yesu. Ma e te whiwa manao e ofo i nā tūlo ora mo Yesu. Amen. E mau ai o ele avano e te mau ai Yesu. Ale ngā e ka maro i lunga la. E ka maro i lunga la au mawa ai mai lalo ia Yesu la sa valia. A o ka ko sila fia leo langa o sa kayo. O sa kayo ele o ska ngaka lele. O ka ko wa ai. Ele o ska ngaka lele ai ngau e alu wa ai a Yesu. Wale popole a sa kayo ku leo langa la e olai. Ma wale popole i ka ngaka a walu a sa kayo ma e lungo la au onga o ronga ngau e whiwa ai a Yesu ke wiso. Amen. Kalo sia e kako ko kele kako o iai le loko lea le ngau lea po le ngau a sa kayo. E le ia vea le mai, awangi a vea le mai. Au hoingi a vea me kukupu mai lo a inga me kukupu mai a ke oe ma mea ole a e le ngau e ke sau ke a e lunga la au ke vai a Yesu. Amen. Ele alu ka malo. A e lunga la au va ai mai umai ko kele o ka ngaka i e whai a mai oe. E a ka malo i lunga la au e whai o le mawarunga me wae. Ma le mawarunga me vai mai a Yesu. A le mawarunga fo ila le me wa o i ulo ka ngaka le whai a mai oe. Ka ngaka o le la akusi lima mai a ke oe. Ka ngaka o le mui mai a ke oe. Le ua va ai. Wale va ai lalo au va ai lunga i a ke oe. Le kaimi e ke sau e ave lo wona i le kua. Le kaimi e ke wha ngā inga i oe ma mea whai ngā lue ngā lea kua. E va ai umaku le lalo rangi lunga i a ke oe. Amen. Le ngau. Wao ka ngaka umai sei sa kele lau mui. Kusa lau wale popole. Wale popole ka malo sa kayo leo langa sa olai. E siri aku ia nga ia ronga fia alwe wa ai ma fia mai moa, ma fia i loa po wai ka ngaka ngei ngo ia Yesu. Ngai lo ia popole i kala ka ngaka, e whai ia ke ia ma kusikusi lima mai ia ke ia. I leo langa sa olai. Ale ngai e lau mui. Ngai whai mai e le. Nea foi.
Le luka. Le luka e suluiva fai upo e fitu. Na uwe mai. Ua mui uma o e na iloa ua whape ane. Ua alu watu o ia i le tangata ngasala e api ai. Anga mui ka ngaka ia. Wake e ke ia ka ngaka le whai ako Yesu Wake e ke ia la wali ia la au mui ia ma au kusi lima ia ma la upu whai upu leanga ma la au look down ia ke oe ke ia whaarong wako whai mai Yesu. Takayo. Su mai lau sunga i lalo la au o le aso ngei ka ke karisua whakasi ai. O le aso ngei o ke hapi e i lau whare. Amen. Almea au mui whai. Tori. Wa ai lalo waru. Lalo waru api o le whare ka haka mako i anga sala. Lalo waru api o le whare ka haka piko siringa maka ngoi. E ke loa la oe. Ngā usitai ma whaalongo sa kai o ia Yesu. Amen. E ui anga mui ma whai aku au kusi lima ia ke oe. A ngā usikai ia i lea kua. Ma whaalongo i lea kua. Ang whai a Yesu sa kai o. Sau i lalo la au le asolingi. Le whai mai. Whai mai. Ua o atu Yesu i lea mea. Ona te paha e lea o ia. Ua sila fia o ia. Ona whetalai atu lea o Yesu ia te ia. Sa kai oe. Ia e wawe ifo ia i lalo. A wā e te tau ona ou nofo i lau whale. I le aso nei. E mui. E o ifo roma au mui. Se vai. Te vei a pawa. Te vei a pawa la ringa. Ngane a fwoi. Ngane ngala unga ngei ai mai lunga lang por kalama le nga. Pasi akula eva mai ole. Whale le a inga lale. A la a inga ke vai e kai weekend a ma o nga. Longa winga o lai o ngā i fo i o. Awa kalanga au mui. O re kalanga au mui le whai ngei. Le whai mai. Vai lale walu e happy le whale ka ngaka yanga sala. Lale walu e eva le whale ka ngaka yanga sala. Vai lele saura unga mai ma. Whai mai lang ufa soa i lunga le. Ka penga whai langi a lale eva i ole whale a inga lale piko siringa le anga whai o langa o ka maiki. Amen. E ka ua rau whaalongo. Moro uskai. Amen. Au ke wisiano whanau le atua. E tā ua rau whaalongo. Moro ustai le atua. O le nga whai atu ia. Yesu ia sakai. Sakai o. Su mailo sunga ila. O le aso ngei kake. Kaka whao i lo whare. Le ala wa mui kaka. Le wa mui kaka. Le wa ko kele la mui. Ai ke lo. Ele avea le au mui makala ka ngaka i nga whai. Ma me ele i wha peanga nga le wha alongo ia i fo. Sa kai o ia Yesu. Nga wha alongo ia. Ia sa kai o maus ka i whekalai nga Yesu. Ale nga wha Yesu e sau lalo la. Le nga sau lalo la. Amen. Anga wha pele usikai. Ia isa kai o ia Yesu. E kele mei kala lau mui e fefe sa kai o sau lalo ai sea. Wa le wa fefe, le wa popole sa kai o i kala lau mui e fai. A ko foi la fa kangaka. Ka ko vai fa kangaka. E kele me ronga kala i kaka ya, rei momo it's okay. Alu pero sa valinga ngai lei oi. Ai ke no. Wa le fa longo ma le uska ia Yesu onga le. Onga le wo fefe kala i fai mai.
O isi kangaka ke usiango, o isi kangaka kau sau e ale le li wa koe fo i ai kua ongo le fefe i kala kangaka. Kusanga a maka mai le sau le nga sau e ka mo i luma, e fia wa ai a Yesu. Anga nga e lunga la au, pe aku lo Yesu, sau e ale kala ila ufin, sau e kala ia ulunga ko penga whailang. Fefe loa. Fefe loa onga mangaku ngai ke wakele min kangala kala kangaka i a ke oe. Ia wanga me ke onga. Ke ula, ai ka paa solo, ka paa solo. Ngai sau lola ia e la unga mai lunga ka penga whailang. Sore, oi oi. O mea ie o i aka ika i langonga. I kala kangaka. E rei a vea la mui a kangaka ngi. Ma mea nga le, ma mea whainga e fefe ika, e fefe ika malo sa kayo. Nga sa vali mai a sa kayo. Nga sau mea ka malo i lalo sau kuu. Wha mei nga mui a ke roa la kala ka malo ang whai a Yesu. Ia. Whai aku ro mal ka malo sa kayo i a Yesu. E whainga le, e a fo. E wha mai lau mui ia. Ngai whai mai. Ono le Usitai. Ma le wha rongo sa kayo i a Yesu. Ua ia le popole, ua le popole ka maro. E se me, kusa le melenga o ia sa kayo. E whai le fia ua wa ai a Yesu. Ma ua wha rongo ma Usitai i a Yesu. Ua ia le fefe ma le ke ai kala ngaka. Ngai sau e le luka e su iwa whai upa sul malvat. E luka e iwa. Le luka e su iwa whai upa eva. Ngai whai mai. Mai, ua ku mai sa kayo. Wa kau ngunga ka malo, la ua sau ka malo. E wha rongo ka malo, la e mui. La e mui ka ia kaka. Wha malo e sa kayo. Mei kala ka malo sa kayo ia Yesu. Ua tu mai sa kayo. Ua wha pea mai le ali. Wha uta le ali ie. O le a o vai lua ina atu wa umea. Ie matitiwa. A whai fwai ua o avea. Ua o ave mea. A se tasi i se ala pepelo. O te tau i atu. Wai. E tai wha. O al kala ia le ala mui. Ale kala la mui. O ka haka ngoi. Velale ngoi. Ale lo walu Yesu e api e. Le ke alo marka malo sa lo fai lo ia Yesu. Tau ko malo fai ia Yesu. O mai leri ie. O le a o vai lua ina. Atu wa umea. Ie matitiwa. A fai foi ua o ave mea e se tasi e se ala pepelo. O te tau i atu. Iai e tai wha. Amen. Orka ngaka o laua. Laua sala mo. Le ua ku i luma o le ali. Orka ngaka o laua i loa. Pau le orka ngaka ngake. Whaola inga longa ka ngaka. Ua nga o Yesu. Confess lo i luma o Yesu. Ua le popole la i isi ka ngaka. Ua le popole la i kala o laulange whai mai. A le ua confess i luma o Yesu ke wiso. Le ua sala mo. Le ua se tangata ua fia ua ofoina. Atu lo na ola i a Yesu. O se tangata o le ua wala au mai e Yesu. O le aso le nei o te api ai i lau fali. O le aso nei ta te tali sua whaatasi ai. Ua i loa le tangata anga sala. Ua talia ina o ia pole ale lo loto. Male la poa. Male lau tele. Male mawalunga o le anga sala sa e ai. E le tau lia le nā ia Yesu. E tau lia Yesu o le ofo ina mai o lo wola. Mo ia. Amen. Tangata e nau. E fia wa ai ia Yesu ke wiso. Le ala e whai mai e Yesu. Ua fetala i ane. Le luka su iwa whai upo iwa masfulu. Mai ua fetala i ane ia Yesu ia te ia. Ua ho'o mai le whaola tanga. I le a inga nei i le aso.
ina ua fai o ia mātalii o apera amo. A wā ua saule talii o le tangata e sa ili ma whaaola i le na leiroa. Amen. Amen. Keiroa. O ro sau Yesu e sa ili ya te oere tangata ang sala. O tatou wā ai e. O tatou wā ai e le nau o sa kai o le fia wa ai a Yesu ke biso. O le ala nau lona nau. Ua ia ua whaola inai. Ma ua tā ua i o i o le atali i o a pele amo. Ma ua whaola i mo lona a inga. Ona ho i le ua sau le atali o le tangata. E su e le na leiloa. A le ua maua. Amen. Whaata ua lo usitai ma lo whaalongo i le atua. Amen. Le tatou a inga ma tātou wōmpa anga i lungo le tātou porkarama le nefiafi. Pai mai Yesu ke viso. Pai mai le tali a Yesu. Pai mai Yesu ke viso. Petalainga Yesu ke viso. Ia sa kayo. Pai mai. Ua o mai whaolatanga i le a hinga nei. I le aso. Ina ua fai o ia ma ta li o upper amo. A wā ua saule a te li o le tangata. E sa ili ma whaaola i le na leiloa. Amen. Tatou mautanga. Po le a le lo loto le angasala nai te iai. Po le a le lo loto le oranga nai te iai. I fia fianga matu ina naunga o le oranga. O lo o sa ili e le tua oe le taimine. Amen. O lo o sa ili e le atali o le tangata oe le taimine. Ina ia whaaola i a te oe. Amen. O tātou uma. Sa tātou le ilo loa uma. Ai, e maua e sa ilia le tangata lona awala. E alu ai, e avelo na ora i a Yesu ke viso. Amen. O a me o lo pungitia inga lo mafofau. O a me o lo whaalawe i a te oe. I lau tau mawhai e sau e avelo wola mawhai se whai unga le lei. Mo oe, mo lo oe a tangata. Whaalongo ma e usitai i le anganga pa i o le atua. Amen. Te talo i le atua. Au ngangi i le atua. E whesosoani mai a te oe. I le oranga na e te olai. Ina ia e mawhaia ona e suia. O le suinga o lo oranga e te le mawhaia ona e whaia na oe. No. E le mawhai e lo marosi. Ona e suia o lo oranga. E te tau ona e te talo i le atua, e te tau ona e whaalango i le anganga pa ia o le atua, e te tau ona e sa ili i a Yesu ke viso i lo loto mo lo anganga. E whesoso ani mai a te oe, i le suia ino lo oranga. Amen. Salamo nei, na sau e avero ola, i le atua mataria Yesu ke viso. E vea maua li i mau whaola. O lo sa ili mai Yesu ia e te oe ma. Amen. I tatou maua le loto nau. Awa ni a vea tangata e whai ma whaalawe ia te oe i lo ola au auna i le atua. Amen. Ngā lue pea oe. Ngā lue pea oe ma savali pea oe. Mō le atua. Awa te popole i lisi tangata. Aua te popole i lau tamatau, ma lo wanga vale. Sa vadi sao oe ma e te patau la i le tua, ma e ngā lue mō le tua. A ia awane i ngaro. Ia e usitai, ma e whaalongo i le tua.
obey and listen to the Holy Spirit of God. Olea, ton, ya ole tato upa malosi le nai le ne fiafi. Tari tonua, te le se soswani le upo le tua, ia te oe le nea fiafi. Le ngata i le ia te au fo. Au ngā fo i le upo wha malosi le nea fiafi. E toi wha malosi e ilo uola wha le anganga. E toi wha malosi e ilo usavalinga mo le tua. Wo toi wha manatu ia te au ia aua ne i o popole lava i sisi mea. Aua ne i o popole le tamatau, aua ne i o popole le angawale, a i o sa vali sao ma o ngalue ma o whaasanga e o maka i le atua. E o mai e ilo so soani mo lo umalosi. Amen. O lea, whaafitai i le atua i le nefiafi i lona upu. Tatou whanau le atua, i e whaataua, lo whaalongo, ma lo usitai, i le fina ngalo le atua. E ala, i se mea e whaongai nei o e te ngalue e whaialo na fina ngalo. Amen. Ia, vi ia le atua o tatu tonu. O le upu le nā mo oe maa o le nefiafi. Whaafitai i le atua, whaafitai le anganga pa ia, vi ia Yesu ke wiso, i le neia fiafi. E ala i lona upu. Whaamalosi mo oe maa. Ia a wale tātou sa walinga. Whaalenganga. Ma le tātou wora au auna. Mo Yesu ke wiso. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ia, mi ia le tua. Ia, o le taritonu ia. O le nau a tātou. Whaalongolongo le fina ngalo le tua mo oe maa uli ne fiafi. Ele lei a le tua. God is so good. Amen. Jese te loa, o le manga ia pe a tātou whaalangolango i le anganga pa i o le tua. Amen. E o fo i le tātou sa i linga le upo le tua. Ia tātou whaalangolango i le anganga pa i o le tua. E sau fo i la e te, e whainga le tā la i le fina ngalo le tua. E te whaalongo inga le pa i mai o le anganga pa i o le tua. E ala i lau tā la i atu. O le vi inga mawalunga e ave lea i le tua. Amen. Ia, taritonu, ona o lewa, fia, koe fiku a mi unke, lua i kura, kako pokala. Peongo hoi a kako, kaki whaalango lango ai lea nganga pa ia, amen. Ia, o taritonu, ia o tātou polkalama hoi le nai le nea fiafi. Ia, e wati a vele ni teimi te muli a toi lea nganga whaatai. Ia, i tātou a inga wo mai masani i lungo o tātou polkalama. Ia ma o tau uma sa maule wanoa e tau te whaalongolongo mai ai lungo o tātou polkalama. Ia ele upo le tua o te taritonu, ia i lo uanganga, ia ele i afo, ele i ngā taimi. Ngā taimi sa mata mai ai mai whaalongo le upo le tua. Te le au ngāo taimi. O lea ia e moli e toi le nganga whaafitai ia te o tau i le neia fiafia o le te lia fo i le nei po kalama ia po le nei fo i au nanga. E te whaalongolongo mai le upo le tua. Amen. O le nei au nanga ia o le naunga ina ia tele ni a nganga e moa mo Yesu ke wiso. Wa le taimi nei. Ia, e sili le tātou o mai e tātou te awe o tātou o lam au auna ma whaile fina ngalo o le tua. Na i lo tātou o ma wha mau o tātou o lam tātou malosi i fia fianga ma mea o le o langa nei. E re i u se manuia. Ai awe lau teimi a toa ma lau loto a toa i le tua. Ia e le mate, e le tau mate ia i te sao i leo lai whaamavau ma e te iu fo i le manuia. Le manuia le tātou te nau ina i e tātou o umai. Amen. O leo. Whaamanuia te le atua i a te o tau le nea fiafi. Ia whapena ona iai le anga le leo le atua le nea fiafi. Te mi fo i la tātou sa une tātou te malo lom to whai le nea fiafi. Lofa manga le atua i a pui i a te o tau e le ngata i le whapena nei whata ua.
ia i lenei afiafi talitonu ia o le tatou polokalama lenā faamanuia tele lava le atua iā te outou lenei afiafi aua neʻi galo sea le tatou polokalama ia i lenei afiafi pe a uma le tatou polokalama ia o le faasisilaga e leʻi faaumā le tatou polokalama ia o le lisi tatou polokalama o le aso toʻanaʻi pe a o atu ai le ola ma le malosi i le aso toʻanaʻi ia ma te vaalua atu ai ma le suga iā talalelei Esekia pe ona masani ai i aso toʻanaʻi taʻitasi mai Amerika Samoa ia i lona i tula ono i le afiafi ia i Amerika nei o le aua neʻi galo ia mai tatou mafuta tatou faalogologo pe i le upu o le atua ia o ga e faamalosia ai pe o tatou ola auauna mo le atua ia o talitonu ia onai folofolaga lenā ia mo le tatou polokalama ia i le aso toʻanaʻi nei aua foʻi neʻi galo ma le atua lenei polokalama ia ma lenei auaunaga i la outou talo ina ia faapena ona maua pea le naunau e sau e folafola ma taalaʻi le finagalo o Iesu Keriso i luga o te pega failagi ina ia fai ma faamanuiaga i ou tatou aiga amen o lea ia manatua aʻe lenei polokalama i la outou talosaga ae faamanuia tele lava le atua lenei afiafi ia e leʻi faaumā tatou polokalama ia avea lenei taimi ia e faatofā atu ai ia i le paso le tatou polokalama i lenei afiafi i le tofine ia Fina ia manuia tele lenei po God bless you Fina, thank you for praying for our program and faamanuia le atua iā te oe maua pe oe le tofine le ola ma le malosi saustaimi se aso i luma tatou feiloaʻi ia i le asa ia ona tatou ave laʻi e le viiga ma le faafetai i le atua ae ia manuia tele lava lenei po iā te oe le tofine ae le gata i lea ia o tatou uma lava i lenei afiafi o ē sa maua le avanua e matamata mai ai ma faalogologo le upu o le atua po o fea lava tulimanu e fā o lenei lalolagi ua e māua mai ai lenei polokalama faamanuia le atua iā te oe o lea ia manuia lenei afiafi tatou feiloaʻi i le aso toʻanaʻi i luga o le tatou polokalama i le itulaeogo pe a o atu ai le ola ma le malosi in Jesus name manuia lenei afiafi God bless. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no one.